kulunga nyini jifueta dia bakwa mulumba lelu wa disatu dia matuku 24 ya mwenji wa chisomo nena chijimu cha 25 ngulaji luwa jile jibo dia Yesu munsese ya bakwa mulumba chileo kamuvu muchini janyi balum bakashi bana ni bena mukalenga bava bawila mulubanza lwa mfumu munene wa bakwa mulumba balojika tenda bampinga jimuibichi bwa kusekelela mukanda mubakulabu kudi mulonga shuwa chukunda ni mpilu mulonda hulwabi muna mite unyenge Bruno mukanda mubakula mudia matuku 13 amwenji wa chukutambwa chimu cha 25 muchilonge luchitumbuka ni cha mpilu cha Lubumbashi kuchubwele cha Lupangu mfumu munene wabakwa mulumba mujinga kudi bamene benda 10 mubunyi bwa bitupa bya malaba ajalombolei bakididi mwana mulelabu mite yonyenge Bruno wakalunga Joseph chibingu chifo cha mawe yako bakwa mulumba mbakoka bumukile nseka yonsu muwakusekelela meji matwa nilunga nilwakana lubahela bukudi mulo mite onyenge anu mutu mwenzenza bukudi mfumu waditunga uvonu ni mwa mulumbwenda Marie Jeanne mwenga bavoni mimwemwa disanga zuba jakende kuya jakumona bakwa mulumba bokoloka to ni bavo munyongolo bamana kuja maja ni madinga mbui munyuku ni banganga bijimba bavahu baina jeko bavo bateleje miyuki kabu wakumpala ngwaje donechi bang mulombodu wa chimuku cha ditante dia bakwa mulumba nga sai kala bala la mpungewu wa kujingila yeye mwina mwanetu wapa kwa mulumba Dr. Bruno Miteu difika jilenga nuku royal wetu wa sheferi wetu wapa kwa mulumba toateji mwa grand chef baloji katenda tujingila kabiji banfu mobetu bons bakapukulu difika jilenga muku royal emu tujingila ma delegation et mashishilangana hari mumbuka kuchinsasa mumbuka kumputu mumbuka kupola kwa katanga ni kumbushmai twajingila kabidi difika jilenga mwibidi sumache ilunga kabamba mulombodi wa chini chisumbu echi mubula babujima uvo muteja benyu bonsu bava bendela bakwa mulumba mubobu mwena kantu kubyanza ningenda mushinga wadiwa kuntambo mwana ntakalu uvo muye kudi mwena nienda biji malaba aba wabajile mudima bashi bechilonga mujakule dienda mulonge shwaba mwabalonge shini mpilu mumyanda ya londa hulwabi muna mite yonyenge Bruno udika bidi mulombodi wa lubanza lwa mfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntombolo wakaladi hadi mbele mufano kuvunduka makopa uedi twasikijile kudi bakwa mulumba kuba lombeji nanga bobu nilula matuku ntungulukilu wa misoko yapo walombi bansonga mwakuikalabu mudika sedi abakulumpa nanku meja abakwa mulumba atunguluka omina asumbu banji budi bupita mbonga nitumotubanda twa mwishi mwa buloba chifo chenze kama alaba nchikume cha mkwa mulumba kani mulumba wa mala to mulumba wa lungi kimo mwani malabo mshala ema kupita makanda abuyi mfumo bakwa mulumba tusombawo muyini delegation abantu 50 kukatanga bantu 50 ela iko kuluka benda bajuka kufika kwa kufikireneka kufika kukatanga bana betu mwabe ba katanga badibenda bafika mwabewu kubagide mbilenga kubenshishima kubensha mwabo bugulala biya bwani binjila bafika kwa bakwa mulumbu kimwo mwani endele mkwa mulumbu bakwa mulumbu wewe nawo endele ngani mkwa mulumbu kimema to mwenu bonzi kimwo mwani yele bokutuka ki chikotenze kama alaba njani mkwa mulumba ba muyoga njikumbala kwa balongo shibadikunda bato kujiku niliaba mutu bakwala nkanzu ya milenga bakuna mfranseni yebe ya wo bela nkonku mkwa mulumba vuna mtuku wa wayeku bowu nikalia muntu kwenende bishtomwe sampwe mkumi bowu nitumwe sampwe
Andra makumi chisemani tano ni lukama. Makumi chisemani tano ni chibisa kwa mulumba. Chindwa chindunga nya chindunga longo wa mulumba. Tetu bonso aba kikala tumanya wani. Tulonda chinakai. Kichiko njira wajinanga. Njira wakumwana aba benza mukimubilenga. Njira wakutentula byabilenga. Njila wakwikela mbobu mwa bene Kristo baribamba njila wajisambila wajinangangana kimo mwani wani bakwa mulumba basanga kumbalanye bwakoye ng'ombe mfumune no bakwa mulumba balojika tenda Frederic uvo mulejo bulenga bwa mukiyeu lelo nilisanga akumona mwanetu Dr. Mtonyenge uwela mumulongu wangalongu shibachikunda baba kwa mulumba patugani bamwana ni baikoko Dr. Mtonyenge mupase kwetazame wa bantu basomba bela nkongu bili bajiri balongo shibanene bela nkongu tenda basomba tuwa mudi wanda mun kari mutu bantu wanguwane fujini meji twaleze lumeja mwabusho baba mwane tu mite unyenga wa lu professeur wa université gal wona bakaluba ton ba zo mola ton ba kangwele gestin ton ba tiba antishiku ye wa bwele mulongo yibonkai ngumuri tashamfuru gombash wane mema ngayani ngai twala boko mbobonso ubolo abu ali umwana ko mumemu musalamu umwana uto wawushoba umwana udini ba ndi fumwanye rumegala mungende ibwanga itubambe ni gifeto eji dienzela byuko yetu boko mulumbo kune kutipindi wewe toeji ko kulumbash mbimbo kadi bagwetu naba kwante chi naba manyi chi ketu kwa mani to matu kumagesa tuenza lelweyo chakumsakijila chakumuteka mu byanza bya bankambwa betu ni kumuteka mu byanza bya nzambi mwena kulu bwani ye ya mulama amwezela bya bunyi mumuliye mwikala no mumanyi ni kwetu boko mulungu mumuliye malu ndo wonso yuwenza mumanyi ni kwetu boko mulungu ketu kwamba ni to wa msamwewu ajimulo mwabewu bankambwa betu bamutangu maja masanga buji ni bunu bivwa kadi chinena nduvemba lwa bakwa mulumba lwele miteu nyenga birino bwa atumba ni jimanye diende jikwame dumuma byadi chubwila kachi bakwa mulumba muntanda yanganda njika mbene meji ni lunga ni bitwe mom kadi bijinga ni byonsu ebi bitunguluje misoku yabu anumudi miteu nyenge mubienzi ni mushala mtotonji muibaki kumpala kwa kudia ibukalenga bwa lumu